21st century Judas Iscariot kujiwi maramli inana thumni machuk marungai Judas Iscariot na kiwi wangina Jishu Christali ana tsingkum kathum ngasopi ngasopam kala phazarum hailaga awi kashok kazang awi kasakwa sai koraji the hailaga kiwi wangina Judas na Jishuli yorza hau khalai kajine kala kiwi wangina ana ningmanga dai khuila nga khak thi hau khalai kajine itumna Matthew chapter 27 verses 3 to 5 chili yang room khawai sa say Matthew chapter 27 verse 3 chili recap the wrong understanding Jesus Christ hi vervane itomui hui kame messiah ne de Jesus hi Christane Jesus is the Christ Jesus hi Christane kuji hi Judas Iscariot na matalakina pap mata to the Jesus Christali yorza khaine kujine Jishuli verse 3 Jishuli shouted kawai yon chipun haira kuji pau yan kakasaya Judas na kasha tharan ning daida pamong akok ping ena arapingli lupa thumraji khuiba mi luita hanga jide Judas Iscariot na Jesus Christ hi very vralakai itomui hui kame akhwane aungane mezaya ne da thaisa sikajiba akali kala Jesus Christ li mayorza mare gijine lupa thumra jang 10 silver coins jide chapji deliver jang Tangkhul deliver silver gold the differentiate masala sinada shijing rokawe jang nai bing Judas Iscariot na Jesus Christ le yorgza hi a kipala kala da magathai wi bang wrong understanding about Jesus Christ jang juwang ne yorgza ne da kahang ne verse 3 ji ba ka khaniali point ka khaniali wrong confession jang verse 4 li lupa ji khuiwa mi le ka hanga khayon ma khalai mi li shouted khawai yan ka kasai hi I more saira atum nang hankai jina itumli kisa kita jia nawi otne jide wrong confession ana kyuwanga nang khak thi hao ana kyuwanga na Jesus Christ li masampang rali thu jang Judas Iscariot hui kame sampang masampang makala kajijiwa it's very big question hiwa question hakla kai question ne kyuwangla jaka aning khangatai masampang la thiawe gijine ning khangatai masam kapanga meje hui kame sampang ra the Bible kika mahang ai mane Judas Iscariot na awi ning khangatai wrong confession scholar gaji thana hangdak le baba Judas Iscariot awi ning khangatai ji ngui ka hai wi wang a hi hui kame masampang mare kajine hangdak le baba verbalik ning mang daila og thui mi pingli
ogtiwi katana akwa pingli a ningate hawe gjide wa ningate gjide. Number 3, wrong decision. Number 1, live a wrong understanding about Jesus Christ. Matthew chapter 27 verse 3. Number 2, live a wrong confession. Jesus Christ verbally ning mga taila ogtui mikamo akwa pingli no pangshap kasing pingli ning bang te hawe gjide. And the last and the third, wrong decision. Are he decision queen we hawe gjide. Verse 5 jang ana lupaji korum shim chirui lungli horta hailaga thui hawa kala jiwi aina zathailaga anga khakti hawa gjide. In a message read la matui haire jang wrong decision. Vervali ning a day quilly rug the mi ring cutter ring haura. Iwi mi ring nga je qui haura the mapaningla. Nga kak the tiwi decision qui hawa ikajine. Juvangana Judas Iscariot. Scholar ka chungana hangdakli bawa. Ka zingram maval lapai ikajine. Ka zingram mavamara ka chikatanava pinglak ina kahangme. Ji ina aji ina ka sir kangai bawa. Judas Iscariot 21st century hili. Tangkhul nawi ngachaili centenary mayon kaya karara vareshi Tangkhul Church. Tangkhul vareshiping. Judas Iscariot katha kya kachangli khalay gijine. Tangkhul wi ngachaili Tangkhul wi Judas Iscariot kaya kachangdalay khalay gijine. Number 1, wrong understanding. Itum Tangkhul now being Jesus Christali pap tang wi dale. Tingkum shaka Jesus Christali musopa maire gijine. Tangkhul va. Jang. Judas Iscariot va. Tingkum kutumang sobam ve. Ka. Tangkhul vareshi itum bing va. Tingkum shaka Jesus Christali ngasopam ngasoping ngasoza haire gijine. Vareshi salaka. Tingkum shaka. Tingkum tara. Tingkum maka. Tingkum tumra. Jang. Nawi eche na pasay jaka. Nawi tingkum mirror na pasay jaka. Tingkum hampanga. Verily ngayurpam haire. Yishu Christali ngasopam haire gijine. Arwila Jishu hi vervala ke iwi hui kamene the ningli magazang wi wang paptang wi hai chu wang itum vervali your zadale gijine dong vervali your zadale gijine Judas Iscariot na lupa thumrai na your zai. Where is Tangkhul now? Itum pinga Sam kelasa ka ina Jesus Christali your zadale de. Pungaka pungkani kamatang kamarang ina. Pasawi ring pak vai wangena. Jesus Christali your zadale de. Tui matui aka ina vreshi wi acham aram magasawi bang. Mili wi shi yang shiu bang. Jisuli your zadale gijine. Ari teple kakaina. Jisuli your zadale gijine. Lagi siya Tangkhul now being. Matalak ka na majuk say. Jisuhiva itomwi hui kame. Akvanay. Itomwi vangay na cross tungli. Pangkating laga. Ashita laga. Katsay na room laga. Chikami ji.
na yêu vang này na ili hui khui cái vai hui vang này chỉ số na yêu vang chỉ mi cái này à rồi là pap mà ta làm la pap mà ta làm la cái gì này lupa sa cái hui vang này nè lupa thinh cái hui vang này nè chẳng Judas hui atam liva silver coins thom rajiva kaya kam rau cái gì này à chỉ itom da Judas Iscariot tada sina lupa lan ni karam hai da jishuli yor zadale maga phaji bijili yor sangdale. Number 2, wrong confession. Itom na samwi gai juwang government na akwapi na te ai ka na iwi kangaji gathering kalana na samwi gai ji mi na te ai ba shi ne da na kya ka vai shi khayak kya ka ngaji khala ki ne vervali va mong ji thoma dai Jesus Christ le va itom na samwi gai juwang ning dai le ka otsak na je ka vai masa thuma dai legi sheping. Third, wrong decision. Jong. Itom na yon kai ji, ngui kai ji, ngajay kui ka vai masala. Mi ring ka thar ring say machila. Ara I upay malay lui mane. Iyo mi ring takar masali mane, makana lui mane. Ari aray shay luga thiaw ra. Samang na ka ta thiaw ra. Kapam mi ka chung ka ngabay. Iwi mi ring hi na tanggay na ita mga chingay na dyan. Drug is a slow process of suicide. Drinking alcohol is a slow process of suicide. Like siya ping, like siya tangkhul na ping. Machukwi se. Jishu hi, ito mo hui kami, vervana ikachi, pata ka tsak kui se. Yang. Kakishunga, matalakina, itom, mashunglakina, Jishu Krista li, ninga dailaga, otsakina, ngache kui se. Kala, right decision. Right confession, right understanding. Chang, right decision chi kui se. Ito mui mi ring hi. Tangkamang ya krata da. Kohorang thor ralu shidre. Arui nana tangkamang ya da noi more wi wangena. Noi kapaning mong kushung wi wangena. Noi uka kanang sigafu kala shat sam ka phangwi wangena ning chot salala nana Jishu Krista le ning khang tai tharang khui ka sangchi tharang Jishu Krista le nana phap ta khai tharang thangka ma thangka na iwi mi ring ka pha ko horji sampang ri shidre kjine Judas Iscariot ka tha musa hai se ko Peter na Jishuli ka thumshida I Jishuli mathai manai da kalaim sailala Jishuli sampang laga ninga tai lui shit laga hakkam ha ot ka sada da Peter you are the rock jide Peter kada nga sakawai sase legi siya bing nga nakui kaya na tumsay korali where we saw kami tasyo milagrano